patugahkon pabuana di huddo pimpinan sinode GKPS marpusok ni uhur bani parujung goluh ni inang na hinahulong at taon anggo ipaihut-ihut hanamin okan riwayat pangidang yun ni inang on totudo mabahat tumang namadiyar na ibahin ni inang on termasuk agi i resort Jililitan pakon KKPS Jililitan on terlebih kumagi itongah-tongah ni keluarga na siyam janah hutangar nukan bapa na hinandong madukah menadik ko ni nangon tapi itongah-tongah ni kesendirian ni berjuang ia tongah-tongah ni keluarga berjuang kumagi tongah-tongah ni gerejaon bahkan hanami mangidah ai tongah-tongah na berjuang bani keluarga pakon gereja terlebih aido memberi kekuatan pakon semangat bani inangon sehingga das bani umur 77 tahun ya doma gancang umur ni saya rumah tua homa totu ganu panai halani semangat ni bani keluarga pakon bani Tuhan ma sehingga bu ipa ujung haganupan tanggung jawab ni bagas na cenges baik ai kuria doma emeritus sonai homa ke tonga-tonga ni keluarga doma marhajabuan nyombah AGP ganjang umur tapi yang go bata sadia pe umur ai hurang dotong anggo bani nyombah ku bani orang tua sehingga persirangan on na pasti membahin pusok kuhur na siam terlebih ya inang lainami pakon ni nyombah hijorosi keluarga besar purba pakon garingking saragi tene ijon haganupan tapi harus ikembali kita do haganup hubani Tuhan hubani hatani Tuhan halanini hatani Tuhan bani Heber 10:14 ay sengdong bata ijon hutan na tetap tapi ipindahi hita do hutan na sihol roh ay artini langadong na i dunia on hutata na tetap bahkan dunia penalah masida do haganup tapi hapor sayot ta makatahon domma ipasirsir Tuhan bata hutan na tetap janah mardalan huhutan na tetap aido inang na hinaholong at taon sehingga marhite na ibuban hita na masaon ibagas hapor sayaw kubani Tuhan bagas pangarapata ya memang sulit dolaho manlupahon halani sunay majenges ni hubungan de jenges ni kekeluargaan senagi pelayanan tunga-tunga ni kuryaon tapi ibagas Tuhan mahita homa terus pangindo guguh ase buy podas tarapoh ya nasiam haganupan keluarga ijon jadi hanami ijon roh kumbani na mengwakili pimpinan sinode rak pakon ni haganup pendeta pengincil pakon keluarga na i distrik Pituon ya sekaligus manonggohon na siam pangarapan nami se podas mana siam tarapoh margogoh na siam ipudi di inang taon dopko si itaruhkon hubani ianan parsaranan parsatokinan in jadi sebagai tanda turut berduka cita ni pimpinan sinode na mewakili haganup GKPS anong doy pasirsir icona tene tapi penginduan nami ulang idah na siam humbani nilai ni jumlah ni tapi diingat na siyam pabua halani inangon sada situa narok memberehon diri ni mengabdi GKPS di hutdo sa GKPS marhiteon ni pimpinan sinode manunggohon na siyam ganup na tinading ni inangon ase podas na siyam tarapoh jadi onma tonggo nami podas mana siyam tarapoh bani Tuhan mahita romangindo pangurupion ase podas tarapoh jana margogo haganupan ibu dini inangon
Jadi nasongon hatana Miriam sekaligus manunggohon na siyam adong doi nagabe doding ni hanami icon humbani pendeta pengincil na adong pakon keluarga na adong i distrik Pituon. Semonang matongon na siyam, canah podas mana siyam tarapo haganupan. Terima kasih mak. Ya, terima kasih Mahabanina Siam na mewakili pimpinan sinode
Pendeta Penginjil Distrik Pitu Pakon Keluarga Nado Padashon Hatata Pangapuhon. Selanjutnya aima acara khusus keluarga. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like seas billows
Jalom buat kita semua. 40 tahun memang saya ada di hadapan Mama. Suka duka yang saya hadapi banyak sekali. Tapi saat ini saya ingin menyanyikan suatu lagu perpisahan. Lagu ini dia nyanyikan pada saat November 2024. Di situ dia sangat antusias sekali menyanyikan lagu ini. Dan ini akan saya nyanyikan sebagai lagu perpisahan saya. Di sini saya akan mengundang keluarga saya, keluarga Sitopu, dan juga inang tua untuk mendampingi saya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan yang ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Bukan sertai maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa terima kasih. Bani nasi aman bere pandorang bernami. Namindo may tahon penginjil lang boy tangis be. Halani doma mulaki aku bani Bapa na surga. Tapi sebagai ajol mau tungdo malungun uhurku. Jadi bani November pas maay ulang tahun pernikahan nami, halani Bapa guritan wajak masahabat kon menduding mahanami gereja on na dua on maduding nami ijon agibi bagas ia be kurang sehat tapi ya semangat menduding mahanami ijon bani awal November jana oma duding nami iberlajar-lajari hanami maya jari Bapak Siloyoni jadi menduding hanami. Jadi selamat jalanlah hubam kawanku, sahabatku, si Tua Merina. 55 tahun kita hidup bersama. Suka duka, curhat segalanya. Ay matong hanami rapakosi. Rup doa nabi pabagal-bagal hon nyomba. Rup doa nabi pabagal-bagal hon pahopu. Jadi tau 70 Romeo Jakarta rumah tangga halani Bapak ni sisa tahun sepupu ni Bapak doan rup doa nami sa rumah sampai tau 74 gop ay baru pindah ay pe sa dinding doa nami. Jadi halanyay inang na sangat tangguh do inangon, tidak pernah mengeluh di dalam hidup sosial ekonomi mencari nafkah, hidup melayani di dalam kesendirian. Rap doa nami tong
Jong garejao tapi itu pitu jadi guru kordo inangoni John ikuriaon mamukah manami John pakon piga hasaman nami ni John jadi hananyai hanami makatahon kehilangan tapi sonari halani dumamulak ia hubani Bapa bersama Tuhan. Nah kita nama guluhon ini hur tong domi kita bersama Tuhan, ia doma bersama Tuhan. Tenanglah dia tidur abadi sampai pada Tuhan Yesus datang kembali. Ay mahinantong rup do nami hujan ay masih 2 tahun hujolom na heni lang bimerdelani hita bibani kubani wagakon manggulupia. Jadi sadana bayang kukuha ko ba nagiganjang utik memang ako sahabat ni na paling kuat gani tikilahon nami hulilen jadi daw kamar nami ito maya kamar hapipiga kamar ay marsin puhoyaw mando mawa adong di ako ko berita adong lubang pirasan nini lang niko sip mahoniko adong lubang pirasan idahop mau Hape ini, baru junggolo do Bapak ni Sigeri Jakarta. Tangis mah nami ijai lang ibu Tuhan nami. Ay mah hape ini guna ni sahabat. Betul hidaho pau. Betul martonggo nami. Hape lang adong dapat tugahkon. Ubuka genup handphone sing adong sakala pelang ka Jakarta on. Patugahkon adong mangrujung Bapak ni Sigeri. Langgo mabuhay nami ningun mulak. Par Jakarta on. Jadi ay mahakon perlu ni sahabat so nami bahanihan nami sa rombongan bitorau itu tukibana pulo biho nini jadi ay ma sada kenangan ko hubana atau tapi siah pulualu maay bulan Oktober ay masigi dong sonaha silahwani tong duay malapor huban nami. Jadi terima kasih Menesiam AGP terbata-bata inilah sahabatku yang sejati. Lango curhat segalanya lang raya patugahkon ahana tahun bilang raya patugah-tugahkon ahana ya tahun ni ay mah tongon sahabat sonari 55 tahun hanami bersahabat mulak maya bahu di Jerusalem dah baru dah tenanglah kau tidur abadi di sana bersama Tuhan. Jadi untuk kalian semuanya ya apa kuliah buru lanjutkanlah pelayanan mamamu ini jangan sampai di dia. Kau bukan satu, lihat orang di sini banyak yang gitu, ya. Di sama Leoni ada kami opung kalian ya nang ya. Jadi terima kasih mauwatan Siam, Bapak Tuhan nang tidak bisa kesini ya bulu. Salam saja nang ya. Terima kasih mak. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak yang baik di sana. Di
Terima kasih. Ya, terima kasih Mahubata Ganup nado padashon hata hapo-hapo. Hubani keluarga, saya semakin podas matongon nasiam haganup tarapo. Senari kita puji matuhanta marhitei naman dodingkon haleluya nomor 250 sada, bait sada pakon bait opat. Ibagas goran ni na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi na pasing sito pa langit pakon tanoon. Agi pemardalan au bani lombang bagas ni hagolapan, seng mabiyar au. Ay hamdo makasomani au, tukotmu pakon si mambu mudo na mangapohi au. Martongko mahita. Hamba pa namin na inagoriatas, Tuhan ni na manggulu, agi nadop mati. Dumay bereham anakmu, Tuhan Yesus Kristus, wamatean halani dosa nami. Jana ipagolu hamdo iya, ase dapotan hagoluhan hanami. Say apoy hamma hanami na marpusok ni uhur, marhite parujunggolu ni hasoman nami on. Patogu hamma hapor sayaon, jana patubuh hamma pangarapan na manggoluh huban nami. Ajari ham hanami banigoluh nami. Ase ulang lalap hanami marpusok ni uhur. Songon nalang marpangarapan. Jalo hamma tonggo nami on. Ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bata haganupan ibagas tupuan pusok ni uhur. Bani parujungguluh ni inang na hinaholongan ni uhur taon. Terlebih agi hubay na siyam keluarga besar, purba pakpak pakon saragi,
patotapkon uhur pakon pikiranta ibagas naman jalo nama saon terlebih ibagas nalaho manaruhkon inang hinaholongan ni uhur taon banianan parsatok kinanin bahkan ibagas na malanjutkon pardalanan ni gulu doposi itaruhkon holi inangon yondoskon hanami hata ni Tuhan nagabi apo-apo na tarsulur hubata haganupan khusus ni age hubay na siyam ganup keluarga na tinading ni inangon ay mahata ni Tuhan ta na tarsurat bani pangukapon bani bindu 14 ayat 10 isogut sonon ijay. Jadi huboge masora hun nagoriatas na makatahon surat kon ma martuah mana mate ini bagas Tuhan in humbani sonari nari tongon nini tonduin na marsaran masidea humbani halo jaon ni sidea ay namangihut ma bani sidea na hinorjahon ni sidea. Amin. Tuhan ta Yesus Kristus pernah berkata, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Batah haganupan nama kaholong inaon terlebih age hubay na siyam keluarga entah seberapa umurnya sadia ganjang pe umur ni anggo nahinahulongan ni uhurta kita selalu ingin agar bisa bersama dengan dia. AGP dema memasuki masa-masa lansia, AGP mungkin dema bahat kekurangan-kekurangan bani panangar ni pangidah ni bahkan sulit bani piga-piga hal, tapi karena kita mengasihi dia, kita selalu ingin agar dia berada bersama-sama dengan kita. Lang peduli age sadia umur ni bahkan age pedumabui namar hurang bani hadirion ni ay mapatandahon holong ta hubani na hinaholongan ni uhur ta ay hanami merasa juga sunon manayap kon nasyam keluarga sebenar ni lang peduli bawa inangon dema marumur 77 tahun nak kunay gambar kontene tapi siyol dotong uhur nasyam asin namin bersama dengan inangon. Bahkan age marhitihon ni gadupan usaha pengobatan na ibayan na siyam. Marhitihon ni keperhatian na siyam, kepedulian na siyam hubani inangon. Ida kanami hal-hal luar biasa ay paterdahkon bahon na siyam sangat makaholongi inangon. Tapi bani panorang sunari on, ida kita dema parlobe marujung gulu inang na hinaholongan di urtaon. Kematian mambayan hita marpusok ni ur. Parujung guluh ni inangon mambahen sedih ay mahala ni bagian perdalan guluh na marsirang pakon na hinaholongan ni uhur terlebih may marsirang halani hamatian ay mahumana ialami humbani keluarga humbani puru humbani hela humbani pahopu humbani keluarga besar das age humbani kurian ni Tuhan na hadir bani panorang sadarion. Sadasi si habeni lang terbain lang bahwa hamatian mambayan pusok ni hurbani perdalanan ni guluon. Tapi dumabuhay apo-apo na ipadas bayan na siyam. Age marhitihon ni kehadiran ni Kuria, kehadiran ni age parhorja ni Kuria, bahkan kehadiran ni hambani juak-juak na ibatan na hadir ijon na mandukung manopang manonggohon na siyam asimargogo manjalohon na masaw. Bani panorang on ibagas penguatan apo-apo ipadas dohoma bani teks ni ambilanta bani panorang on ay mangida hamatean humbani sisi nalegan mangida hamatean humbani cara pandang nalegan ay masongon na isobut Johannes bani kitab pangukapon on ninak na makatahon bahwa hamatean ay mahatuahon. Ada siya tahun bani naknay martuah ma namati. Martuah ma namati. Halaniyaha mati ibagas goran ni Tuhanin. Halani marhitehon ni ay paterdakon do ijon ni baitek 9 tahun. Bahwa marhitehon na namati iya gabe istirahat ma iya. Humbani halo jaon ni. Humbani jerih payah ni. Bani perjuangan ni guluh ni, bahkan perjuangan ni iman ni, bani perdalanan ni guluh. Nami lang pala 3 bulan ope,
mangidah manangar berita pasal inang on. Tapi humbani piga-piga bulan oni tangar nami do berita, idah kanami do berita pasal kesungguhan ni inang on, bani perdalanan ni golu ni AGP ia sebagai sada inang nama balu, do may sebut naknai lebih kurang 40 tahun mandalani golu ni sebagai nama balu. Tapi dia berjuang secara sungguh-sungguh. Bani perdalanan ni golu. Lang pita berjuang bani perdalanan ni gulu sebagai inang na balu bani kehidupan keluarga. Tapi merjuang doho mania bani gulu hapor sayon ni ibagas namar gereja, ibagas namar Tuhan. Maka kita selalu melihat badong do kerinduan naman dalam humbani naon untuk selalu mar gereja. AGP ibagas situasi naga na sulit dia selalu rindu aseroh ku gereja. AGP bani do may butuh kita hurang do panangar ni lang mungkin itangar be ambilan ay pandodingon ay secara jelas, tapi dia selalu rindu datang ku gereja, bahkan dia selalu duduk ijon ilobeon. Mungkin ralang itangar be haganupan ambilan ay sahap ay, tapi idah rahum bani mimik ay pinmah gabe penghiburan kekuatan bani perdalanan ni gulun. Dia akan melasa satu ada yang kurang bani perdalanan ni gulun, anggulang ia mendiuti ibadah bani namar Tuhan. Bahkan ang kunaknay imuncul kunaknay video ay batahaganupan ngui pardia teunita ay masanggah bani tupuan lansia terakhir kira-kira mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lewat ay manaknay sanggah bani anjap ijon sanggah marsahap situat ijon situa haloho jana ijai ya hundul. Dia selalu rindu agi mandihuti pertupuan lansia agi pedom masongan dalang margugoh pangahap ni, tapi dia selalu rindu untuk mandihuti pertupuan namar gereja. On menggambarkan hubat tahaganupan bahwa inang on ay inang na selalu berjuang bani perdalanan ni goluni age marjuang ibagas hapor sayon ni ibagas namar Tuhan in lau pataridakon hapor sayon ni najenges ibagas namar Tuhan. Kuriani Tuhan age hubay na siyam keluarga piga minggu nang lewat sangga iya opnami ia mangindoon horja bagal na pasing ijalo ibagas na diar. Bahkan bani piga-piga hari na lewat sanggah inangon dalam situasi sak mungkin magbagi kerinduan bani inangon atap ahapin na masa selalu dalam doa mitur podas idilo pendeta ase martonggo dia selalu merasakan bahwa itulah sebagai kedamaian. Bahkan disebut hanami secara khusus bani nari Senen sanggah hanami pajupah pakon inangon sanggah danami situasi ini begitu sulit memberanikan diri berkeluarga nang bani panorang on anggo lamulak mahampa jupah pakon Tuhan in dom masuk sirram 5 tahun iya niku bani anggo roh mah dilun Tuhan in aton hamma ijon doa Tuhan siap apa jupah pakon ham ay maparsapan nami terakhir pakon nangon dan akhirnya nangon marujung golo ibagas hapor sayon ni namulak duya bani Tuhan. Batahaganupan nasio sebelum nami marhitehon ni ay ma martuah ma inangon. Martuah namate ibagas Tuhan in. Ay namarsaran ma iya humbani halojon ni mangihut ma haganupan nahina horjan ni romban hubani hapor sayon ni. Alanay huban na siyam keluarga. Marsaran ma inangon kinaritokin ni harita kun hita maya hubana iyanan parsatokinan in tapi hubana siam keluarga na tinading ni inangon khusus ni age hubamu inang may purba pakpak na jak nami sampai sunari terus ope merasakan duka cita na mendalam sebagai anak sesada na tidikon inangon tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ubamu situa melanton purba AGP sebenarnya laton seragi sitio AGP sebenarnya ham helado tapi do mayanggap inangon dah kanami songon nyomba HP na perlu langsung dilo ham bahkan khususnya AGP hubani pahopu si Leoni pakon si Christine na terus menjaga inangon bani situasi sulit nairak nami na siyampe maraiba surat duka bani panorang on siyo sebelum nami bahwa Tuhan in
ay matuhan ni namang gulo, agay Tuhan ni dok marujung gulo. Halani ay namulak do inang on, hubani Tuhan pemilik kehidupan. Halani ay nur nami bay panorang on, paputi kita maur pakon pikiranta. Songon Panginoon na siyam bani panorang on, ase marbaju putih manamin hagadupan hita, ibagas ng barangkat kun nangon. Hanami bersirsir doma. Ase sing pita hanami paputih kon uhur pakon pikiran, ang barangkat kun nangon. Terlebih agen na siyam paputih kon uhur, ibagas na marondos hubani Tuhan. Melepas inang on ibagas uhur nama rondo subari Tuhan, bahwa ia akan menadikkan kita kembali kepada Tuhan pemilik kehidupan. Tapi biarlah semangat iman, semangat kehidupan, semangat namar hapor sayaon, semangat namar Tuhan na isuan ko inang on hubay na siyam tetap mangguluh ibagas pardalanan ni gul na siyam hunjon hujanan sunay age hubata haganupan. Amen. Martong kumaita. Ondos mahata muhuben nami Tuhan, khusus ni age hubani keluarga na tinaring neon. Marhidorat main bani uhur pakon pikir nami, age hubani haganupan keluarga on. Kolong maham bapa, tokin nari tarukon nami ma inangon hubanianan parsa tokinanin. Hasomani, ramotiham, ase haganupan boy mardalan ibagas na torsa, inpe dihut gabe apo natar sulur bani keluarga na tinading ni inangon. On mapangarapan tungko nami hubamu, ibagas sapor sayaw nami margogoh, markuasa doham, laho memberi natang sidiran, romban hubani, idop ni hurmu huben nami. Ibaga Yesus hanami marsomba. Amen. Kita puji usia Tuhan ta marhite doding humbani haleluya nomor 320 sada bait sada pakon bait tolu. Sanggah mandoding on jong mahita haganupan majelis manlio di batang ni inangon. Yesus, Ilana,
ia hagoluhan sisadokahni dokahni. Inma anggo itanda sideaham. Naibata nasa sadain nasitongin apa Yesus Kristus nasi nuruhmu. Hu halupahon do na ipudiki. Hu parayak do ilobehu. Dopak tujuan ay do hupojong. Dopak upah hamonangan pandiloon na humbabow na humbani naibata ibagas Kristus. Tapi ang godoma matei hita rapakon Kristus iha persayai uhurta rap manggoluh mahita homa pakonsi. Ay songon marhitei sada jolma roha matean, sonaido marhitei sada jolma adong parpuhoon humbani namate. Ase songon Kristus Jesus nadop pinapohumu bani namate mahite hasangapon ni bapani sonai homahita mardalan ibagas goluh na baru. Tapi ang godoma matehita rapakon Kristus iha porsaya uhurta rap manggoluh mahita homa pakonsi. Anjaha ganup mangguluh anjaha na porsaya baku, seng anjay mate ia sadokah ni dokahni. Agepe mardalanahu bani lombang bagas ni hagolapan. Seng mabiyarahu ay hamdo makasomani ahu. Tukotmu pakon si mambo mudo na mangapohi ahu. Martuah ma namate ibagas Tuhanin humbani sonari-nari. Namarsaran do sidea humbani halojaoni sidea. Ai namangihut ma bani sidea na hinorjaoni sidea. Ayang goseng ipapuho namate seng tongon puho age Kristus. Huhalupahan do na ipudiku, uparayak na ilobehu, lupak tujuan ay do hupojo. Lupak upah hamonangan pandilon na humbabo, na humbani na ibata, ibagas Kristus. Say patugahon mudo bakku dalan haguluhan, gok do malas niuhur ilowe ni bohimu, anjaha tuahon do isyamunmu sadokah ni dokahni. Ayang godoma sa kambona hita pakonsi, ibagas na songon parmateniay, sada do homahita pakonsi, ibagas parpuhon niyay. Ibagas damai hupatibal diriku lanjar sinok. Ay hamdas sa Jehovah na mambahen sonang ahu marianan. Tapi ang goseng puho Kristus sumbani namate, jadi lumay maambilan nami, anjaha lumay mahoma haporsayaon na siyam. Ay warga nagori atas do hita, hunjay do ipaymay mahita, si paluahita in matuhan ta Jesus Kristus in. Ay songon ibagas si Adam haganup matei, sonaido ibagas Kristus haganup ipagolu. Ase songon Kristus Jesus nadop pinapuho humbani namatei marhitay hasangapon ni bapani sonai humahita mardalan ibagas goluh na baru. Sedoyanan na manongtong bata dunia on. Kapi na mardalan do hita menuju hubani yanan na totap rosi sa dokahni.
Tuhan nai batama manramotkon situa marina saragion laho luar pakul laho masuk humbani sonari nari rosi sadokahni dokahni. Amin. Asebon hita mabakin ya soman taon hubanianan parsarnani paima ari parpunai. Ase itutup mabatang mandoding mahita. Mendoding mahita humbani haleluya Ase nomor itutup mabatang. 172 ayat bait sada pakon bait tolu. Iya sanggah mandodingon hita hubani hita parhorja seboy mahomatene diberi hanami panorang untuk mengindah jenazah untuk terakhir tene sebelum ditutup kita. Mendoding hita humbani haleluya nomor 172 ayat bait sada pakon bait tolu.